ойланасың. Bizde bu dünya tanıgan tarih var mı? Bizde şu Batır el tarihte öz ordu var, çoğun el bolgan dep bir Silayev. Şuna gelgende sözsüz biz Çingizhan'a gelip atağız. Mana şu Çingizhan 100% emes bu banan hali jogoru absolutno Kırgız adamı eken. Şu Çingizhan'ın tarihini izleş için birinci öçürüt Kırgız tarihini tereň izleş gerek. Kırgız tarihini izlegende de Kuzuşu Çingizhan'dan payda bolgondagy mezgildegi aябай ana murunraqtarda aябай izleşiş gerek. İzlep gelsek köp materiallar var Çingizhan'dan doğruğunda. Şulardan içinden Raşid Eddin İrandyk özü mamleketlik işmer bolgan premier ministr bolgan. Şunu Çingizhan'ın tarihini yazыңыз dep Han sunuş kılgan. 300 tarihçini Avrupa'dan, Arap çıgışından, Indiyadan, Xitaydan, Orta Asya'dan çoğultup bergen. Şular 2 yıl yazıp anan bizge kaldırgan. Şunu dünyanın bardyk tarihçilari bunday töp bilet. Tanıydı. Da, evet şunu karaganımızda oşol mezgildegi Kırgızdın tarihin aябай jakşı yazışkanlar. O şoga baylanıştı. Ne olup geldik biz? Bayağı enese altaylarımızın bari yazılat. Andan nары o Mançuriyaga çeyin bari yazılat. Emi oşol jerde Kırgızlardın Bargı, Tumat, Bayavut, Kori degen urulары muna ol azırkı Mongoliyadan da narjakta. Внутренний Китайда. Внутренний Mongolia Kıtay'dan demesinde. Внутренний деген içki mi? Evet, içki. Evet, böyle. Evet, o şöylerde azırkı Mongolların tilinde Dalai Nor degen köl var. Murdağı atı Kulun Nor, Kulun Kölü. Oşol Kulun Kölü, Kudoşo ayınçılı bizden alayqı vargan Kulun Kölü var, 5-nji çoğun köl bizde. Oşo tege Mongolia, içki, bak, Mongoliyada oşonun tögürögü Bargıcın deydi, Bargı jeri. Bu yerge gelseniz de alayqıda oşo bargılar yaşaydı. Doğru mu? Kudoşolla boyunca gelgen. Evet, biz özümüzdün urulardan tarihinde jakşı bilişimiz gerek. Kimden gelip çıktı dep. Gelip oşonda mına Bargı, Tumat, Bayavut degen uruklar bu birle Bargı, Tumat emes Bayavut degende misal üçün Qoңрат'ta eken. Qoңrat'ta. Uşul Çingizhan'dan iki türü var da birinde Çingizhan'dan tüfkü atası Nurdan türelgen. Alangova Nurdan üçlü türelgen. Birincisi Katagan, ikincisi Salcıvit, üçüncüsü Bodoncar, Munguç. Bu nalece deyiz de bizim. Biz de bir yerde nalece deyiz de. Demede kitapın barında Alangova. Kıtayca Alangova. Evet, oşol üç balanın en gencesi Bodoncar, Munguç. Munguç degeni buna nemenin kayaktan çıktı Munguç degen söz, ne degen söz? Hazır Mongolia özüne at koyup algan Mongol dep jana Özbekistan Özbek biz degen deyle gep. Al jerde Mongol degen sözdü çeşmesek al jönünde Çingizхан Сокровенное сказание Монгола Великой Ясы kitabının 306. betinde mınday dep aytıladi. Korен слово Монгол est Mungul, Kırgızca. Olursa? Mungul Mingul'dur. Yok, Mungul. Bu Mungul. Bu mınday ekende Mongol. Buna bizde tuvalıklar iki o anan elmenen jadat. Uul degende. Uul degende. Bizde u el. Bot uşul yerde bizde hazır bir yerde Kırgızistan'da Moğollar da var. Munguşlar da var. Eko bip-bir, absolutno bip-bir. Bolğanı bir jana tumattagılarda aytat. Moğol dep. Ekinçisi Munguş dep adigine Munguç var mı? Ot Kırgızça aytıladi. Moğol menen Munguştu bir sözde. Absolutno bir. Evet. Şunun bardığı gelip oturup bizde bu слово Мун известно всем тюркам deydi. Bu Çingizhan'ın tarihinde yazılıp atadi. Ошол бул просто мынандай жатат. Народ, уклоняясь от точного выговора, со временем стал произносить Моғол. Слово «мун» известно всем тюркам, значит печальный, значит угрюмый. Вот она. Бұл қайсы кітап?
Bu mına men жазan kitebim. Özüňiz ele жазсаңыз орысча şonday kılıp durun. Жоқ, мындай да. Biz bir bulaktan aldınız da bunu. Вот именно мына ол сокровенное сказание монголов великая ясы китебинин өзүнүн 306 бетинен алып туруп коюп атам. Ана жонуйларыбыз бизди менен ошо көрүштүн. Биз бир эле неме менен ушу Монголия деп эле аякта айтып жүрөбүз. Андай эмес экен. Мына наиболее традиционные монголы жили в центральной степи, которая получила имя Моголистан и располагалась на территории современного Казахстана, Сибири на севере и через Туркестан, Среднюю Азию до Афганистана на юге. Деп мына ушуну Моголистан. Чагатай улусунун жери Моголистан. Чагатай аябай алиге Чингисхандын порядоктарын аябай алып жүргөн киши болгон экен. Вот ушул эл моголдор. Мына биз кыргыздар моголдорбуз. Ана ол эч кандай могол эмес. Кантип дебейсизби? Алангоанын 3 уулу бар. Биринчиси Катаган. Катаганды кыргызбы десең 100% баары айтат кыргыз дейт. Эч кандай неме жок. Эми ошондой эле жанында 2 иниси бар, 3 да. 2 иниси бар. Буларды айтсаң, бирин да билишпейт. Салжут билбейт. Боданчар Муңгушту да билишпейт эл. Көрдү, Боданчар Муңгуштан Чингисхан 10-чу баласы. Ана Боданчардын 10-чу баласы. Кандайынан кыргыз болбой алат? Катаган болсо, анан мунусу кандай болбой алат? Карап көрбөйсүзбү? Üç bir tuğanın biri. Бирөө. Мына Катаган кандай кыргыз болсо, Боданчардын балдары да бул ушундай эмес. Ана айтканым, бизде алайда негизинен баргы урусу жашайт. Бирок ошонун ар бир кыштакта жоошу кошо. Жээнибиз көрсө, Чингисхандын энеси баргы кыз экен. Алиги башкы Алангоа баргы кыз экен. Мына жерде баары турат. Ошонун төрөлгөн балдардын баары биздин жээн баргылардын. Вот ошолорду бизде Муңгуш дейт. Әдигине Муңгуш дейт. 1 миллиондай бар. Мына ана ол Алабука районунан башталат, Кашкарга өтүп кетет ош алай болуп. Enesi bargı kırgız dedi. Dalda atası. Енеси мына точно кыргыз эми. Enesi bargı kel. Ооба. Atası. Атасы эгерде алиги баланы, эми ошону айтып атпайлыбы? Ал ошо 2 баласы отуруп алып, ушу биздин үйдө бир чужой эркек бар. Ошонан эле болду го деп сүйлөйт да. Эми ошонан сүйлөсө, ал Малик Баязудис. Вот Малик Баязудис Коңрат уругунан кыргыздын. Көрдүңүзбү? Чингисхандын ата теги, чын-чынына келгенде Коңрат, апа теги баргы. Коңраты да алайда бар, баргысы да алайда бар. Şunun barın bulağı var sizde. Булар бар, полностью. Atası apasını şontu kırgız da dal dediniz. Дал деди. Okumuştular ne deydi? Окумуштуулар, мен эми окумуштуулар кандай десем, мен бир нерсеге таң калып атам да. Мына Дастан ака туура айтты. О Назарбаевтар өзүнүн элинин, өзүнүн мамлекетинин тарыхы жөнүндө аябай күрөшүп атат. Бизде күрөшкөн жок экен. Мен академияга